takung itu air. Itu satu cara untuk tangani masalah banjir. Lepas tu lu punya Menteri Besar Selangor tu tak boleh pakai punya Menteri Besar. Semua kolam tadahan dia orang kasih jual. Daripada Menteri Besar dulu, daripada 2008 sampai sekarang. Semua kolam tadahan dia orang kasih jual. Kolam tadahan South Key, kolam tadahan IOI Mall, lagi ada kolam tadahan itu Kampung Bohol, Puchong, semua kasih jual. So macam mana itu air mau bertakung? Bila kolam tadahan pun orang kasih jual. Dulu lepas banjir besar 2020, apa orang janji? Selangor yang Menteri Besar janji, we will not touch, kita takkan sentuh itu kolam tadahan. Tapi lepas 2020, kolam tadahan di belakang IOI Mall Puchong 560 ekar itu pun sudah dijual kepada pemaju. So, macam mana mau tangani masalah banjir? Luar semua ni